pa sve do žrtvanja Isusa Hrista Nazaričanina, do uopšte pojma koja je u slučaju filma Sjeća se Dolly Bell nastala kao izdaja muslimanskog. Ali nije, znate o čemu se tu radi? Tu se radi o jednoj vrsti obrazovanja koje je biti lijep i biti mangup, to je bilo moguće, toga ima dosta. Ali biti mangup, pa još i ne biti glup, pa onda biti mangup, a još biti obrazovan, to je u našoj generaciji bilo, kako bi rekao, vrhovno djelovanje koje postoji. Pa je i ta ideja da umiješ da se pobiješ na ulici, a da si prethodno pročitao Adorna i da znaš poprilično teoriju muzike ili da imaš Hegelovu filozofiju, barem kao čitalac u malom prstu, pa da ukradeš knjigu iz čitaonice i da je nosiš kući, a uz to radiš i mnoge druge stvari, to je onda bila ideja da formiraš jezik, da formiraš svoj izraz. Uvrede su zanimljiva kategorija. Uvrede? Pa uvrede su podsticajne, zato što one, pored ostalih, navode na tu ideju kako čovjek u stvari ne da reaguje, nego kako da ih razumije. Jer pazite, kad sam se ja upisivao u Srbe, mnogi su ispisani, samo im nije telefonirano. Na koji način? Zato što je značajnije kad neko reotkrije ili ponovo otkrije svoje porijeklo, pa ga rješava na onom nivou na kome Danci znaju ko su i šta su. Moja ideja reaktiviranja mog nacionalnog porijekla je vrlo jednostavna i ona nema nikakvu pozadinu. A naravno, najmanje onu u kojoj je neko prešao na pravoslavlje da bi se obogatio. Ali zanimljivo ste rečenicu sad rekli, upisivanje u pravoslavlje. Nisam se upisivao u stranke, ali sam se i partiju, ali sam se upisivao u pravoslavlje. Pa znate kako, imate kod Andrića u Travničkoj hronici kad prolaze i linčuju nekog Srbina. I pojavi se doktor Latin, koji je lečio te konzule. I onda on, da bi se smirio rulju, on kaže: ljudi, ja sam veći musliman od vas. Pustite ga. I ovi prođu, linčuju ovog čovjeka, vrati se, naredne godine taj doktor umre, sahrana, katolik bio. Oni ga uzmu, sahrane ga na muslimansko groblje. Kaže, šta je to? Pa kaže, rekao da je musliman. Znači, ovdje su, na ovim terenima su čak i za leševima se otimali. Znači, uzimali su leševe kao jednu, i to je bila dobit. Čak i kad umreš, ti si umro kao jedan više u konfesiji u kojoj si upao iz ovih ili onih razloga. Pa čak kad si pomislio ili izgovorio, ti si postavio to. Da bi izbjegao to, ja sam ispitao svoje porijeklo i da bi završio tu priču, da bi zaokružio tu priču na veoma niskom nivou, ja sam jednostavno u vrijeme kad mi majka umirala otišao, krstio se i zapravo zadao jednu nikakvu preveliku religioznost, ali jednostavno vratio se u jednu tradiciju gdje je jedno krilo moje porodice, samo jedno krilo ispalo i uz ateizam koji je bio njegovan u mojoj kući, u stvari dodao jednu crtu, arhetipsku crtu u moje porijeklo. I ništa više od toga. Sad, to je onda postalo predmet poigravanja i, kako bi rekao, nečeg što ni po čemu meni nije odgovaralo. Ali ima nešto zanimljivo, pored tog biološkog, u određenim stanjima i u određenim narodima, nešto što je privlačno. Ni Ivo Andrić nije bio po rođenju Srbin, pa je postao. Pa je odlučio tako da bude. S tim što je on bio dio jedne mnogo ratobornije organizacije, Mlada Bosna, nego što sam ja ikad ičega bio. Pa je Meša Selimović od Vujovića, kao što su moji od Babića. Dakle, to je jedan nivo koga sam ja, jer pazite, u tom ratu u bivšoj Jugoslaviji samo je došlo u jednom trenutku do toga da se strancima objašnjava i oni uporno ništa ne razumiju i ti kad ti kažeš ko si, oni kažu, pa kaže kako to, pa ti kažeš tako to. Znači došlo je vrijeme kad je trebalo usput ili značajno da se obilježi ko si, šta si. Ja sam to ko si, te Kantova pitanja ko si, šta si, odakle si, gde ćeš, to ko sam, barem na tom nivou porijekla riješio zauvijek. Ali se onda pojavljuje nešto što je fantastično. Ne to što ti želiš da budeš, govorimo o uvredama, nego ono što ti oni ne dozvoljavaju da budeš. Pa je taj spoj tog spontanog primata kremanskog, koji za mene kaže da nisam ja Nemanja,
ja sam emir, vidite kako se on potpisuje, ili to slanje u Istanbul, odjednom se spoji sa najelitnijom mišlju beogradske dvojke koja kaže, on je kaže prešao na pravoslavlje, prvo nisam prešao, ja sam postao pravoslavac, repostao, da bi se obogatio. Što se promenilo u vašem životu od kad ste krstili? Kako je izgledalo krštenje uopšte? Pa Novinje su donosile samo male vesti. Bilo je uzbudljivo zato što je to jedan akt kojeg je na rijeci Jordan izveo krstitelj Isusa Hrista i mnogo slika koje sam gledao a posebno to krštenje je bilo kao jedan divan dječji ritual koji jedan magarac od 50 godina učestvuje u njemu i nekako mu podstiče najdublje misli i najdublja osjećanja. Tako da je bilo divno. U manastiru Savina. Jeste. Bilo divno, ali eto, kažem, malo kasno, poslije 50 godina. S tim što su preci, naravno, ta krštenja imala regularno sa prekidom od 2 konja. Ali to je najmanje važno, ali evo, sad dok to izgovaramo, to postaje jako važno. Jer ono u suštini jeste važno, zato se oni bune. I ako se vratimo Andriću, koji je, kažem, po odluci je bio Srbin. Ali ovdje je problem što na ono o čemu smo pričali malo prije uvredama, oni su toliko samoprijekorni, oni toliko ne vjeruju sebi, oni toliko mrze sebe, da ne mogu da povjeruju da neko može da pristane da bude to što su u kolektivnom obrazcu oni. Tu je problem. Problem je u tome što oni sebe preziru, sebe ne vole. I u tom nevoljenju samog sebe oni u stvari mrze, a najviše one koji bi da budu kao i oni na nekoj nulti. To su vam sve uslovne stvari. Kao što je film uslovna umjetnost. Vi stvorite uslovnu komunikaciju preko vaše emisije sa vašim gledateljima. Ja pravim preko filmova i preko ovoga. I samo je pitanje kako ste postavili te uslovnosti. Ako neko neće da se negdje vrati, jer je takav kakav jeste, onda možda se napravi teorija da on ne može. Vraćali su se svi, to ja nisam. Ali ja sam ja. I uslovnost koja određuje moj život je takva kakva jeste. Ne mogu da pređem preko tih uvreda, niti ću, što kaže onaj u filmu, niti ću. Ali vas zanima kako izgleda danas? Ma uopšte me ne zanima. Ne? Ma uopšte. Raskrstio potpuno? Ma ne da sam raskrstio, nego nemam uopšte ni jedan sentiment više. Ljude koje volim, koji su ostarili, žene koje su bile nekad lijepe, koje bi volio da vidim, one više nisu lijepe jer su previše ostarile. Prema tome, šta ima da vidim? Ono ulica odrastanja. Kontejner je isti. Pa ja to u mislima imam, u svojoj literaturi. Ja treba da izdam knjigu do nove godine koja će se zvati Ja o meni. Momo Kapora kad govori o tome vrlo iskreno, priča o svom položaju i snovima. Moram da priznam da ja to nemam. Kako bih rekao, to će oni sad naravno ovo što izgovaram, to je jeste, on je, ali to nema veze. To je stvarnost. Čovjek živi neku stvarnost, a u toj stvarnosti, najmanje je stvarnosti, najviše je iluzija. I najviše, posebno kad dođeš do ovih godina, ti sobom nosiš kofer sjećanja, pamćenja, divota, izgubljenih snova, polupanih snova, šamara, poljubaca. I sad kad to sve poredate, kad to izvire iz pamćenja, iz moždanih magazina, stiže do hipofize, pa ona hoće da nešto formira kao misao, pa se još to izgovori, onda je to jedan bučkuriš koji možemo ovako da posmatramo. Ovaj grad ovdje je ono gdje ja želim da živim.